Milarte hian engvangin nge an fate Hming Maksak tak le dangdai tak tak an phuahsak chin le alandana chuan mishing te hming laput ngailoh common lo tak tak phuah an chak wang anih ber mela tuntrum chu Milar fate Hming dangdai le maksak tak tak thenkhat kan thlirho wanga a chen te phei chu keini lam thiam lo chu thuhran khawvel po in an hming ko dan tur an buai phah hial khopa ming nei maksak te an ni hlawm ani ama sabera changin lamchan ngal noi mayang o XAEA12 tive photang billionaire Elon Musk le abial no zai thiam grimes te chuan kumin april ni somni khan fapadu om tak mayan nei thara ma se he chanchin lom om tak mai hi an ponjar nuwa khawvel ro an fapaming ko dan tura abuai hle thungani SpaceX le Tesla how to pa hian Joe Rogan Experience podcast a fapaming maksak tak mai le a omzia a shilfia x omzia hi unknown variable mathematics a number atok pui kan le shat lo ania AE hi abial nu in AI artificial intelligence alam veda nani a A12 hi chu an pahnih tho na ngai na ber thok chak ming anile top mayani grimes twitter na tangin A hi archangel ti na nibokin a hlangai na ber ni boka ma se vandoi thak tak mayin California state a hian mishing minga symbols le numbers man phal anilawa nauti birth certificate alphabet somni paruk zinga mi chau man turani ani chuanin hetiang deuh hian ze angai mela XH archangel 12 ti in an pahnih hian akauna atan ash po anti thayanga apangai viau ni lom ni hetiang ani siwang hian an fapa birth certificate XAEA12 marks ti in an siakta ani ti in TMZ chuan a report culture kiari Cardi B in anote Hming apuan khan mi zong in mak anti in engia phuah chan ni ang anti hloma ma se culture kiari hi Cardi B phuahsak po alo ni lem lawa apasal offset phuah vekalo ni zoga he rapper a Hming pum Kiari Candle Sifas hian afanu Hming layatan ama Hming choina phuah a Hming masa atan ero hi chuan culture ti thumal hi angai na viawani ngeyang rap group pakhat Migos jinga telin album patni culture le culture 2 anti chuak to ani anmani album Hming hian anne hle ani mela afanu pian thu hi Cardi B hian tuitin a Hming ziakin Hming dang chu apa ngai litukang ati ni Stormi Webster alandanin Kylie Jenner fanu Hming Stormi hi chopchil takathak danglamani mela he makeup lal nu hian naute mingatan khawvel thil lam Hming willow emo storm ti adua ma se ama Hming angin IET in top se adu bokani he billionaire ni le talo hian birth certificate a Hming ze dan tur chungchang confirm na tura an call thlengin thutluk na mumal asiam theilawa mongchanga spell chop bawin aya atop ta chata Travis nena E11 aizo kadu thu chilin hewang hian Stormi aloni tani North Saint Chicago le Sam West Kim le Kanye West hian mingdang lam tak tak pu fa pali annaya anfanu upaber hi North ani North ti hi jeleno an fiam tuwa Kim nena The Tonight Show interviewa phuah tura ati ania atira chuan Kim du zong ani lawa ma se Pharrell Williams chuan he thumalin omze sang neite ashil nuwa Kim hian North ti hi apom ve tani Kim raivoi ni na harsatna ato na satve emawangin anu pa hian pathian mal somna wanga tuang taka anfa pahni na hi nei theita a anin ngai boka tichuan Kim hian apasal Kanye hian he Hming Saint mithiang lim ti hi athang ta ni ti asoi anfa pathum na Hming hi phuamai tur shelabin karni lai hunan manga atopa Chicago an phuata a he Hming hi Kanye Chicago lam chuak ani wanga thang anni arin omani anfa palina ero hi chu Kim du dan ni in a unaw nu Kylie in tha alo ti puibok nen sam ti Hming alo putamai ni inalang bok Apple number le maksak taka Elon Musk afa papming apwa ma khachuan Gwyneth Paltrow in afanu mingatana Apple ti kumsang ni palia apwa khan mi makti ahlo maya mi in fate mingatan thei Hming anmang du hi mak antina samay ni moyin thumel le ma se hewang taka anupa athang po anni renga hekan list jinga hi chuan amak saklo ber pol po anita rengani Gwyneth ngei po hian Elon Musk fa papming pwa nuwa ti hian atuita Chris Martin now the Hming maksak bera ne kanita in ka insya ti in Blue Ivy
mingdang lam tak pule tu chu Beyonce le JG te phah Blue Ivy ti hi ni omzia nei vak lo phuah mai ang viau ma se Hming hian omzia tam taka nei thunga adik nge ti confirm na omlo ma se Blue pian ma deuh hian Beyonce hian Rebecca Solnit le khabuzia A Field Guide to Getting Lost a rong pol poimo na le omze nei dan azia na lai zong thumal la chuakin apo sani he hian afanu minga Blue apwa na channen inzumna ane nge yerin oma anupa hian Ivy an than na chanero hi chu Roman number zia dana number 4 I le V achang ni in Ivy ti na ni chu anu patan hian number 4 hian omze tam tak alo nei kher boka he zai thiam pahni te hi nili a an piang ve a hei mai baka hian April nili a anin nei boka tin an album minga number pali an nei ve a JG album hi 444 ni in Beyonce album pali na po 4 ani ve thau pok uluk taka ngai to chuan Blue Ivy ming hian omzia anayin an pho thiam vel khop mai Suri Cruise Tom Cruise le Katie Holmesden fanu an nei khan thu chwa siamin an nautet ming chu Suri antia Suri ming hi Hebrai tong chuan lel fanu ti na ni in Persian chuan Rose sen ti na ani hemi nuwa hian Hming hian tong dangdanga omze sang alo nei ani ti anupa hian an chi chuak thar vele chawa vandoi thak takin thil du om tak le thlum tak thenkhat chuan alo ni lem lo bok nen namdang tonga a omze du om vak lo hi chu voi khatma soi chwa an du ngai lo bokani khati hun lai khan anupa hian larvia ma sila Hming hi chu Milar dangte faming dangdai ang chuan alar zui ve ta vak lawani Rosalind Arusha Arkadina Altalun Florence Turman Buson te duap mai chuan a Uma Turman le apasal airport buson te hian an fanuduat takhi ming pakhat chau du tok lavin ming shang panga an phuahsaka Rosalind Arusha Arkadina Altalun Florence minganga khop mai anupa hian Luna ti in an kauchina aming zinga palina Altalun ti hi a omzia kan chuak thei chama Latin ni in atlokpui ang teu ber chu Over the Moon ni in Italian word Altaluna ni se chuan High Moon ti na ani dona a nickname Luna ani chanpo ani mai theiani hetiang vel noi hi ni ma sela Uma Thurman hian afanu ming phuah chan hi ala soifia chuang nem lawani Radix Cameron Diaz le apasal Benjamin Dente chuan December sang ni som pakwa khan surrogate mangin fanu an nei thuan puanga surrogate omzia hi an chi la chuaka belbomin mei chedang an paitir ti na ni anau te ming an pon chwa hian mi te chuan koilama changa mingdang lam tak mai phuah nge an ni ti an ngai to na sahlom hle maya anu pa hian anau te ming phuah chan hi an soifia lona a mi pakhat chuan as weekly te hnena aming hi rat thumal achanga phuah ni in shila bulchan thar ti na angvelani Urban Dictionary achang chuan radix hi bul emo lo chhuana kanchet velna ngai to na le thanlen theina tura thasui lo chuak mimala le kannuna ti na ni a aril rai hle mai Apollo Bowie Flynn Kingston James McGregor le Zumane Starrock Zaithiam Gwen Stephanie le Gavin Rosedale te hian fapalhir pathum na yin an pathum hian Hming Maksak le danglam tak an phuahsak veka antan chon omzia nei tak an ni hlawm Apollo Bowie Flynn minga Apollo hi Greek le Roman teni pathian Apollo atangala kani a Hming dang Bowie le Flynn ero hi chu anu le pate nulat langwa lai Hming ani thungani an fapadang pahni Hming ero hi chu mun Hming an phuah chanani mel thunga Kingston James McGregor Hming hi an fapian ma Gwenin Rocksteady album a band no doubt tenen Kingston Jamaica a anjikot laya athansa ania McGregor ero hi chu Gavin Rosedale Minglai a middle name ani thunga ateber Zumane Starrock thung hi chu Paber Rosedalan Zuma Malibu Beach music video production assistant ni chunga tlaivara anna tho chin laya inlar na hmuwa a in shat na mun Hming achangala kania nesta ve thung ro chu anupa hian Bob Marley an ngai sang le a Hming lai chu an fapa minga an phwa ve mai ani mela rock ero hi chu achiang sa vyang mai anupa an music genre ngai nat ber mai ani a soife angai vakin arin omlo Moxie crime fighter le Zoltan Milar pahni te faming hi superhero Hming le abei tu miswa jok Hming ni om takania ma se penjilet le anupui Emily fa te pahni Hming ani hi anupa hian Moxie Hming an phwana chansoin Moxie hi juda tong chuan noal ti na ni a Hming lai crime fighter ve thungero hi chu fiam thu tho nan an mang ve ta deuh nge ni anu Emily phei hi chuan middle name po anei lo apa pen soidan chuan afanu hian dan bo chiat na lo nei palta sela kaming po crime fighter ani ti in
ain soifia theyang atini crime fighter berin danbo chiat chu a hit lo viawang zolten an phuah na chanero emily nglat lai ming anih vang ani a pen hian soi chunjom zelin afa te pahnih ming atan ming dang lambik adu na chan chu naupang dangte ming angve tho putve anom lo em wang ani atibok Milarte hian naupang te ming phuah chungchanga danglam bik ni an chak hlawm wanga phuah nge an ni anga atamzok chuan omje nei le phuah chan na hin anti te po anianga nang tu ming hinge danglam le makiti ber chuan ifa ming tu danglam tak mai comments nama hian ron phuah ve chin chim chim te ahlim omdon riang mai